Kenya and Zimbabwe on the brink. Tense and volatile situations unfold. Achiperi mushe mure Zimbabwe sezvamunongoona pasocial media zviri kuitika kuKenya zvikukutu. Aiwa asana kamboona vanhu vane courage zvakadaro sevanhu vekukenya. Aiwa vanhu vanozvipira kuti magunshots achirira ivo vanhu vachingomobiliza vachienda. Achiperi mushe mure Zimbabwe ameno muZimbabwe vanhu vachazvikwanisa here izvi. Saka pina mashoko anyogwa pana paChange Radio ndoti bo subscribe like otina on the bell icon. Vanyora vachiti in Kenya's capital Nairobi yesterday a heavy police presence and use of tear gas were reported. This follows clash last week in which lives were lost, prompting increased civil action by young activists. Meanwhile, in Zimbabwe, the government has issued threats of unleashing terror if anyone dares to demonstrate. This indicates a concerning approach to handling dissent and protest within the country. The reference to General Z in Kenya torching the streets with the powerful demonstrations suggests a potential influence of inspiration for similar actions in other regions. The situation in both Kenya and Zimbabwe underscore the complexities and challenges faced by the respective governments in managing civil unrest and addressing the demands of their citizens. The use of tear gas and heavy police presence in Nairobi, as well as the government's response in Zimbabwe, reflects the ongoing tensions and the need for constructive dialogue and resolution to prevent further escalation of the disputes. Ndomashwa kutaura chikomera pano vachiti aiwa situation yemuZimbabwe nemuKenya zvinambosiyana. Noda kuti vanhu avari kungoprotesta, noda kuti government dzavo hazina kumbonyanya kumbosiyana, maruliro avo haana kumbonyanya kusiyana. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko aitaurwa pana paChange Radio. Ina comment section medu, musangano subscribe, kulike, chete